Assalomu alaykum, hurmatli Bishkek Qovar kanalının ko'ruvchilari, hurmatli mekendeshlar, amansizlarmi? Baringizlarga xushman kun. Bugun 27 noyabr 2022 yil, hafta kunga yakshanba. Biz yapashqa onalarda tartibni ulantamiz. Bizning kanalga xatalib, videolarda oyog'ini ko'rib turibsizlar. Birinchili oldimizda Honda Stream turadi. Kumush tusda. Shunday. Ishni jumushlari bor. Yılı 2000 ekan, ob'yem byudjeti $5900 deydi. 0502 36 66 63 deydi. Shunday. Esim telefon nomeri. Tak, bu жақта Honda Odyssey. Havalı жақсы. Ақ түсті. Жақсы, өзіңіз қандайсыз? Денсаулық жақсы? Қаяқтан боласыз? Шынай байкелер да бар. 2004 23 $6700, gaz benzin 0555 34 46 36. Қандай? Жақсы? Денсаулықтар. Şunday, içki salonu. Tak, Toyota East. Toyota East. Tak, 2013 otomat $6700. Telefon nomeriga çalasızlar. Toyota East. Так, Toyota Yaris. Toyota Yaris 2004 biriş $6400. Telefonu açalasızlar. Toyota Vitz ekan. Toyota Vitz. Honda Jazz. Honda Jazz. 2006 1.3 variatör 185.000 probek. Telefon nomeri. Bas qancha ekan? Vaka bas qancha? 700. 700 ming so'm. Tak, bu yoqda Toyota Aristo. Vaka qancha dodasiz? Alaykum assalom. $8000, 2002 3 ob'yem, Qarabas avtomat. Telefon Shunday ichki saloni qo'sha. Havola yaxshi. Toyota Windom. Toyota Windom. Tak, 3 ob'yem ekan. Rasxod 812 Qarabas avtomat, yılı 2004 $9300. Telefon nomeriga çalasızlar. Toyota Windom. Jaxavasas Honda Accord Tornado. Honda Accord Tornado. 2001 EKBM $7300. Telefonu çalasızlar. Qarabas avtomat. Siyar arnoy deydi. Dembölekli arnoy alı. Bu жақта bizgacha ona Toyota modeli. Tak, Toyota Majesta deydi, 2005 43 bası. Şuradaki telefon nomeri var ekan. Şaşalasızlar. Havalı yaxshi. Tak, Toyota Crown.
Evet, 2006 3 5 11.800 dolar 0569 11 01. Şunday. Üstünde manuellik var. İçki salonu, koca, monitör, ultradur. Toyota Camry 2002 24 8100 dolar. Şu numara var eken çalaslar havalı жақсы. Honda Odyssey 2003 470 bin son. Şu iki numaraya çalasızlar. Toyota Gaia mağası 2001 EKBM 282 bin probek, коробкасы автомат 6700 dolar. Şuna telefon numara. Honda Fit Xağazı var eken 2003 16400 dolar deydi. Numerini жазбаптыр. Bazarda turadi. Daha bir Honda Fit 2002 1.3 6,5 bin dolar. Коробка автомат. Toyota Venom 2003 3 kup sırasına satılak eken коробкасы автомат 8800 dolar deydi. Şöyle iki numarayı ko'rsatdim. Çalaslar, sizler ko'rasizlar. Sırt kavaldağı, iç kavaldağı жақсы. Daha bir Fit qara түсті. 2005 1.3 variatör. Bası telefonun biri. Probek 210 bin kilometre жүрген, дөңгелектер орнағалы. Honda Step Wagon RF1 birinci pokoleniyada Step 96 EKBM 500 bin son. Şöyle iki numara var. Çalasızlar. İçki salonu. Şunlar. Evet. Dostlar. Bu жақта Honda Accord. Honda Accord 2007 2.4 bası telefon numaraga çalasızlar. 11.500 dolar deydi. Sırt havalı жақсы, дөңгелектері. Bunday özgöçe yükbalarda. Önümüzler. Honda Inspire. Honda Inspire. Sırt havalı жақсы. Şeyi жоқ. 2003 3 объем без вложений. Телефон номері, басы, коробкасы автомат. Şuna дөңгелегі.
Дагы bir Honda Accord Tornado kuzov. Так, 99 Ekabiyom коробкасы автомат $6500 0502 57 84 98 Şunun nömerleri esin. Көріңіздер, ауада жақшы. Бөлігі басауыз. Honda Step Wagon Spada 2003 Ekabiyom $10.000. Telefon nömeri esin. Step Wagon özünün titan disklerinde. Dağı bir Honda Jazz kızıl түсті avalı жақшы. Şunday gösterip koyayım. 2007 bir tür varyatır $8.500 без вложений. Telefon nömeri esin. Süleş göresler. Hurmatly tuğanlar, şumenен men көрсөтүүнү жыйынтыктайм. Кийинки берүүлөрдөн амандашканча сак саламатта туруңуздар. Биз видеолорду сиздерге тартууну уланта беребиз. Биздин каналга катталып, видеолорду айгына чейин көрүп туруңуздар.